mechia makrao mepeja mabo abaso na high attention TV ni dia mepacho se ne tie biara mfumso baba nipa ho na mfumso baba nipa ho so dia nipa na eka na nipa na eka so na na chidom mechia eye yankasa ya brantie Amakye Dede na mechia mbo mu asechia wo na umpani fie no wahindie nyina afata esew na no akopa kakra na chekunwa kase so nso nyama akogi ni nsem na de ono no ko no way highway nyina akobɔ nwum amani pa honhom isane no ho na nsem bi aba nsem bi asi na ha ye kwa ho yentimi nka ne bebre ye be kan professional way is alleged and in social media ati nsem mami chia papa odifo amaya Church of Pentecost papa mi chiao afei mami chia mia me papa na retire jehu akabwa the third papa nyami chia na afei mami chia mia kasa me mami Helena come to 11 but obezi in America mem sunsumuno awrade nshira wo nyina ni ode ne saba ka me nyina mo ni mu nyina no asemato wo aso be se hwadia Amakye ne bo nwuma ayoboye nyano a ye ayoboye obi se sofo o sinetu ana ejire ne no so fa ho be me sinetu na tu anya jire me yakola na maso ode papa ya jire etu na tu manso no man ka say then I like it no o like it then be very careful money na ho you like for hot money na ho you like my teeth anyway me too I like your teeth about me say obi can say you like your breasts maybe I don't like the breasts you say you like my teeth me too I like your teeth everybody susu Nietia di se eye papa your boy abrantie ayon boy nyonu o ne baba ponten abenya ne papa kasetia koda na mferi na Bible so say Ephesians chapter 6 verse 1 boy wasi diwaja ne wonani na wona kwa warwasasi so edu ebi no sanka se eja menhya obabufuo na abisa akola ne aba ne buofu aba bonten abakasa aka mamre mu yede ne die akola udi bimkura udi fo na chidom hene Amakye abrantie Amakye Dede oye chidom hene onyo hene bi keke akola ti me ba public social media enian so na wai okodo chidom hene ni mu ya be kanya wan tanya nkura fa pata ne papa no enya 25 emu pentu snap ankokura be ay cartons be 20 akwaleti me didi papa tam Superboy iron boy nyo no a serious saba ne kai o se nyumri serious akwaleyo atumbu ase papa kura fomo wo sa papa yo di pakese wotimati na no kan se abranche Amakye Dede fi se wanya ne sika wie wanya ne hwawie entino akwalese sabia puru sabia nyaado kwalare no masanya ne ka o akwalese aya abranche Amakye Dede akate ne mama na chidom hene akate ne mama se sabia puru sabia nyaado wo ye basi yetimi kan se yentimi kan borofo ye kan borofo so ye insult to na credibility wose ne ma abranche Amakye Dede akate ne mama ne mama ye basi bra no opo eno de wo no enti sa akwale ba ponti aye ne yase na akate ne mama se basi bra no opo na se na nim se wose ne mama pe ana o ma ni sika no ne koda idea first no ya koda na ne wa banyini okay he can decide he can move mountains akwara oni so de Exp0ses nanka na okara bi chene papa nti sare papa se ne mama pe de ani okobo na dua akwara jajini ohini bia wote akunwa so otitumi so
uboni dia ye uboni dia ye ji enyi jano for how ma ho na pempenfo bi go and apologize to your father unim ne si ono ma mentem ana na beka se be sibra sabia buru sabia nyado be sibra na obo na wa be kwa ma me ade na ma me ankasa me entarate se na so ka sadia anka entwaye enti akwala me de sere mesrew ebia bufo bi na de kasa na nsem fata se obekasa ohiri bi ankasa kasa no enti se bia ayate se na ate ye dia betwa no san se na kasa so na chi dom hiri kasa so dia na twaye na se ogu ma ho fi because ayo boy dia ayama na gini nyom emroafo kra tia no wasori so ada se ensuro nyame ne ye wo ho what you say ayo boy onu nyum no ema apati nyina sorry now you see at times we need to say the fact and say the clear say chidom hearing to me nyesa etimesra kwada ne say onko noko pachi on pepen for ko pachi dom hearing na yedin a sere ma meka sere papa no nko dia so ahwene so akobeden so onye ma me wan dia anka beden min kase ni chidom hina ye na ye nti papa no kasa si ati anu kasa dia wo akola ni ati wa no kasa so ugina public o papa dia wa poto wa bra poto no anka okra wan hwe okra anka fans at the mouth anka a trend at the mouth ya dia wo betime di papa di hu freedom and justice now to be papa ki kan ki so papa so wanyini papa wanyini kwan edi ben wanya ana papa so papa so na de trend ene obetrend yo obetrend papa akukwa na ni so ade no ye de aba ne boni na mu wa de ase ensem keke adoso nti akwala jai amwao ajei ana pedi e me hit too much nti akwala ensem fu awokai ensem akwala kikai muntie o enyem na me ka o muntie ne enkomra beni nyenkwala o na wo sebi me kra me imagine na bi nka ense wudi ana me nyehwe so wo da ba me de be wosopa amati de mi so wo timi awo nkwala ba wi asa wo timi nhwe wo mo owo a se nyamia owo a se nyamia masa empeni nyenkwala this time ni panyi me no be dele sana de ye ya wa mache na wo sana de be ye me what I say me minstro wo minstro se me kama nuntum e se be bia person ye de ko bia de be ko what I say one am a mature person and I will deal with you personally obeka chese obana na ne ko da no ya hyeweni o ya hyeweni nso ye tutu ni na akobuku ye na ne ko dae kwasea ubegu mamia ni mu ase wo ye kwasea pa wo ye timi for pa wo ye timi for me ma me no onye tutu ni o kwase ne pe na ne ko dae o kwase ne pe na ye ne line o tiate na mo hye ho what I say na se sebi ya sansi wo hene kra san ka ho ana wo din ancho me ma me o tiate o asema wo ka o di gu ni ho fi no me na bo dua o sa de no me na bo dua pa so we tutu no na jantre no wa bonten na akose o diska koma na ne ko da ya ana so se ne pe na ne one ne tena na one ne course a nyagopon o atasu no hwe wo nyagopon atasu na o hwe wo eya so wanya sika wie eya so wo bibia enti na no ano no ma men kan kire wo ewiase ye wono yare betimi abo okra wo ntia se sika ponti mi nsa na me ka kire wo sankwase ade na wudi no o yare na wo betimi abo ne da obaben obaje mi free ma men chen ede me koto US ho no mo tese enye mama kum enye mama fam Nina no, I just be quiet and I'm in Kasaye. Nina me ho no my din I'm in Kasaye. Na o san be jina on ma be trotro na o me timeline. E kan kwasi asem. Master, me means true. Me means true. O go try bribe, I go do nsem hu no ho no. Afi na my den, I will deal with you personally. What must say? I will deal with you personally. O da ya me, o da ya wa machi. On kwa o ye nipa ben. Ana o kaso ye hwan, ana o ye hwan. Oh yeah, why? Masa, me no be shia pa 1 and 1. Me means true back means true cry. Oh, if you na yen sao, if you pony,
dia efie mponi we akwala efie na aye sa o koditi na na chidom hini aw efie mponi what ya se akwada o papa no ma me anya issue how to papa dia obi atimi ka na be obi ya na na chidom hini mesresa na nso kasa dia me pacho antwa yi we efie asem koko driver efie mponi nti na me ka cho ne se share video no comment like it na I like radio wanna attention TV where be no why I ko onyame no ntena no ye okese me da se makra bye bye